adlaw papagayam na imbag nga oras yumanan. Well, di pa kasaritaan ngayon tayo drama ita kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Ngamsak may nakablawan te pa ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Ma'am Angel Oro, kani Ma'am Susan Ronquillo. Kastoy man tikuna ni pagayam sulidad. Dear manang biyanang, agtaray to istoryak kadagiti talo nga anak ko, kan iti asawak. Nakurapay laeng ti panagbiag me, ngem nakaadal dagiti duwang anak me, gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me, jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni pa yan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka solidad, nag-isang puwetang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Nay, nangalaam iti inggatang mo kadagito ngay. Ay, damagan nyo pilang. Diskarte ka. Basta iluto yawn. Di kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kadagita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Ingkag digaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumilang. Ay, nagloko kaan. Apaya pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala. Ngay tamilang papanawa ti amunang aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti ipapay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti dayjay ngay. Ay, saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinum kat ngagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwartada ngay. Kaya mo permanente a trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakitorturugan na. Di na pailaka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula serserbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Ni Ivan nga ay. Siya ngagpampanunaw. Jay laarak ti adda iti ulo na. Ha! Awan serserbi na. Saan kumamata kas ti panagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadana iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikudan ti ado a sakripisyo. Makagradwarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan. Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, akabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, hadaman ni balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nana. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya atin anak ko. Kablawan ka. Tumatangak man maring. Anyat gatangin nyo, tata. Sardinas man. Naguray ka. Asin now, no, ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti isturbaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito'y tao. Nabartag manan, katila pagililadan na.
Ay, di mo man nga minlaklakwan iti arak si ka. Ay, Ha? Agpilit mo't ngamin agumatang tata. uray, ibaga man na ibos. Basulyaw nga gis-istaur, no apaya kasto ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi, agpapainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't atata? Amumi mo't ti curfew ah. Hoy! Ivan! Agree ka! Hoy! Ala, di yung kugtaran atata. Kaasi mo. Mga babain, lablab sandalatan dito, akas tatilakana. Ha! Aywan gayam tata. Alaan nyo ti impadulin ni Ivan. Oh. Ah, Impadulin na sakbayan na ginong. anya dayta? Sa nga supot at tinapa. Tendaing abangos. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagiddaan na. Agriing mo't laday ta inton madamdama. Ay, ibagam to man nga gawin na dagaws, apaman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw, nanang. Ay na, pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat kaya? Ikang kayaw. Ha? At tunay, Ne, nangalaam manan iti kwarta. Eh, no kwarta lang ako, nagado ti mabalin na pagdiskitaran dita. Nakumboya day ta. Anya, Awan to mga min pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkadak. Iso nga itagkula kwartaan. ay na anak kaw. Sardengam kumaan, dagbartag. Kita man ta itsuram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, bay-bayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-ad dato maer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga bay-bayan dak ka din nanang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Kumusta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang, ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak. Ah, ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko atata. Kababayin mo't no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo't ang trabaho, maan na ano, ngay kumaanak ka. Basta man jak tatang. Isang nga gipatakderak iti balay ko, ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation day adim inton bigat. Umay ka, Mariaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramin iti balay. Ay, malakaro na. Da kamilatan ka ni nanang mau ti mapan. Graduation gayam, ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, Mike? Sige, tao muna kamin kinitatang iyo anak Ay, ka. di ka umay ay ban. Di ka mang ibabay ni Jai. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay ijay. Mangibabayin kan tumanan. Nitadagmat. Unay mo ti pagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin kalata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, uwan na, Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuak taon. Ay, sanain. Apay ay aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation di kabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ay ban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen Ivan, nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makain na namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kabsat mo aya. Ay, kumpurmay no, gumagata ka mapanin itong madamdam, ha? Di mo ngaming kaya, di amak adumarayak. Tamang ibabainak ka no, ijay. Iso nga isya ta, manday diyang ibagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan Arak ki dahin. Ure may salabutay. Ay da, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti inamparakin ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka maten
Ke agsweldo ka meten akas ka ni manong mo ah. Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ating ka. Ha? Ay na. Opay ngay pay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Mangipapain ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, basilay ni Nukaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at titirigalo kang kahit panagturpos mau. Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay matikas ta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamat tanak mo. Kay, pangalan na kumay tigatang na itikasta. Kawam mo trabaho na. Istambay lang, mate. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 la arilo day ta. Inggatang kon tay tangdang ko anak ke karpintero hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan nak atan diadal kan. Sana ka sa kanya. Ay anusan daway. Tanay. Mamarte mo ito ka bersama. Ang kiday. Napatag kaya aming kanyang. Ipapatag kayo amain. Nalpasan ti balay mo, manong. Asino tinagaramit dito yung ngay? Hinibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Ngam artak mat. Ang mga no din na madiretsong aramidan. Anya nga Adan trabaho. Addan, manong. Kas-kastrad ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawa mo ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna ngay pundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatangag. Ay, kawan na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay kayo. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinamay andan iti balay mo, anak kao. Una. Dito tinapnapan ng tisweldok. Ay, kaya nagsweldokan. Una. Apay aya. Wah, awan ngamin kwartami kanina nang yaw. Ang mga no adamay itod mau, uray, isang ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang Ngam ada ijibang ko tisweldok. Ada ngamin yung ornungak. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumatang itilugan ko. Ha? Pasensya kayo tatang. Ngam no kaya tiyo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry Ngam talaga ngamin nga dayor ornungak. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo ngam adamat yor ornungak, tatang. Ay, anya mo your orno nga ngay, ma. Agurnungak mamati ti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pa'y kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan mo't problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurnungak iti pagbalay ko akas iti inaramid ni manong ko. Ala, saan abalay? Tanda mo tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Di tapay nakaraman iti sweldo dagiti professional nga anak ta. Agpadadamait nga dayor ornongan da. Lumasin tumutin ni Ima iti balay. Taan ako na nangagpaaramid ka no umait. Ala, baybay no kasta ti kayat ng aramitan. Husto mo't kit day, tapno adda pa kakitaan day ti sweldo da. Wan matkit di Itaman, di ka tuday. Napartek man na si Mang Pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakam. Ay nalakay, baybay amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastra kain. Ta mga no agiddaman na jaro bayan ay mangibabain. Nana. At tayo, insang pitang kayo. Tipris ko nga ikan. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intindi bulkada ka mangalap. Ay, pasensya kayo na lang. Nabartaman to yung anak yun. Ay na,
Una yun, ti kastala nga manak ko. Namurmurseng maning tabadaw. Malaing kaagsukatan ako. Ay, at tuy pagayam, tayo sweldo ka ni Tata Bantaur. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Una, no da mangayab ka niya, ang trabaho Numalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasya. Una ka to'y nanang ko nagpintasin na ya. Ay, kwartayo kanitatang daita swilda. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadak. Ilib-libre da lang. Anya? Yala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, di ta ikan. Tapres ko dayita. Ala, agsukat ka nga ruten ta maturok ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanaga naklakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagante pa nagawid na dya tao, tamang ibabayin tumutlaeng. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Tauray kas day ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akas ta. Tanangam ti sawsawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Ivan. Napartakan. Makituro ka man, nandito balay, yawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may maysak dito'y balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da dito'y balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Dito yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldom. Ditulin niyo pa lang ti sweldo. Alaag tao at pangigatang dita. Bakit? Aki materyales ka dagitayin sangpud na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya? Apay nag-order ka? Ay, nangalami ting katang mo kadagidjay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinang bayad ka dagijay. Anya? Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo, lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? Ay, uwan nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Tadang! Tadang! Lumabas sa pay! Ni Mario nga anak ta. Ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdarasak tadang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas tilugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod alugan na. Wan, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne. Tanan! Tatang! Taylugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog, lakay. Nay, matartarimaan mo ti balay yon? Asino tinang patarimaan? Ay, dumagas ka pa Ay sanan! Tane, dapay papanak. Ang mga numaladawak. Inton maminsanan. Sige. Ay, lablab sanda talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito yung balay. Tadyak pa'y nagswilda. Urain inutan tayo, apapintasin ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagrukupain. Manana yan. Wan, di ka agapura anak ko. Uray inutan tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayad na kita, purdiyak, atatang. Ado mo ilata, ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala, dagiti sweldaw, kisuan na ornaw. Kaiso na, tinggatang ko materialis, ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatariman to'y balay tayaw. Awam mo sa bali, amang patarimano, sana siya.
Tadi mo pa ganano, dagiti di adal akakabsak ko, apatarimaan. Tadamo bukod, ababalayay. Ayos lang kanyak tara. Di kay madanagan. Tauray kas tuya, laki kitaan niyaw. Nakasagana mo lata tumulong kada kayaw. Nga oray mamarte ka. Ivan, anak kaw. Sorry sapay ko mata mapakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir bem nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta awatan da mo maminsan Hindi mo malilikan ti awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ta ikagumaak abawasan ti panaginungkoy ti arak. Wan, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basi ti panagin inom mo, anak ko. Uwan na lang. Napapintas ti balay mi, babaan kini Ivan nga anak mi. Kanayon mi abagbagaan ti anak mi, aging nga inot matla nagbalbaliw daytoy, kat impamaysanan ti nagtrabaho. Kat ita agsasaronon ti kontrata na nga agaramid iti balay. Kita man latibiyag ngagpaisoan niya. No asino, jay tinagtagibasit nila kay mo nga anak mo. Imbagbaga na nga awan na pinta sa aturong tibiyag na. Ngam di na ninamna mga isugayam ti makatulong kada kayo. Iso ano maminsan, narigat tagsasaw iti patapos ako nada, tamangan no lamutem to, dagiti imbalbalikas mo. Manang Biyanang! In your nose para iti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin. Manang Biyanang! Manipod kani pagayam tayo a Brenda sa napudpud no anagan. Tintay ba sa wano drama ita kanito. Ngamsakbay na welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Hello mampay kani Vic Vergo, dita Pangasinan, Adela Vergara, dita Hong Kong, Alicia Ayeras, dita Difon Quirino, kani Lovelyn Reyes, dita Taiwan. Kastoy man ti kunani pagayam Brenda. Dear Manang Biyanang, may saak a housewife. Agtrab-trabaho ti asawak iti kumpanya iti lugar me. Awan balay me iso nga agab-abang kami iti apartment. Adday di kumare kakadwami nga agab-abang. Kat kastaunay ti apal ko kankwana, nakanayon arigalwan ti asawa na itagduduma a kagawaan. Idinto ta nila kay ko kat di nakregregalwan. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Adda na sa pulan nila kay ko apagakaran me. Kat adda pa'y bakante ayunit. Amangan no kaya ti sumurot kada kami, Mari Brenda. Ha? Mano ti abang? Amangan no nangina? Parihas mo lang diti pagababangan tayo, amare. Kan nalawlawa pa'y ijay, kan asidagitayan ti trabaho dagiti asawa ta. Kasta aya. Ay sige man nga raw. Tapno agkakadwa tayo latta, Maritina. Jak metla kayat dito yun. Kajak adot-dotan ti landlady tayo. Nagalas ti ugali na. Singir nga uray saan mi pa'y ajude. Sige nga ron, ibagam kan nila kay mo ta sumurot kayon kada kami, no kaya na. Why, nakita ko, hindi pagkakaranda paribirtaw, bakit? Kahit napintas. Gaway, nalawlawa. Kin asidag iti ayan ti trabaho, may kini paribirtaw. Mabalin na pagnaan. Sige nga raw, agim pa tayo matan lakay. Ta umakar tayo matan. Jak kayat dito yun, nauma ako. Wow, nagpintas matan dito mare. Naglawat ti arubayan ta. At dapay basit ako bu dito amabalin apagistambayan. Day tamot ti may sana gustuak dito mare.
Nalawa ti pagtaray-tarayan dagiti anak tayo dito eh. Kan upat layo ni ti papaabangan da. Sana kasi tinagapuan tayo ang nagado ayo ni ti papaabangan da. Iso ang nagado tayo a borders day jay. Nagmayat-matan. Asidug pa'y ijay ili ko naman. Wen amara eh. Ina! Ah. Nagaman ba kayo? Takitaan ito'y ginatang ko abag mo. Magustuhan. Ay, mabitlaan mare ah. Ay na, adaman pa sa lubong ta asawa ko. Sige. Ay, sana all. Ay, sana all. Adda ka na yun pa sa lubong ti mister na no sumangpon. Apay, adi ka matagtagaray, bakay. Kaslan na liday ka. Di mo sa magustuhan, dahil ito yung makarantay. Balay! Magusto klakay. Iso na laang ta. Ay, addamanin pasarabo ni Pari Berto kinni bakit na. Anya ko nam. Anya? Ninginaan abag. Ha? Impakita ni Tina ti presyo jay bag na. Nagnina. Agbalor iti 5,000 pesos. Ha? Nagnina mo deta bagay? Kasla mo preso, ti kaldingay. Unangam nagpintas. Duat isipor na. Kun adapay isling na. Ay, kaanon to nga ta makapagbagak iti kasjay kapintas. Pasigmat alalakaan kun lokal dagiti bag ko. Ay na, sana dagita ti importante, bakit? Maumaam tumula dagita. Kan, Diyan makabalan agumatang itikas ta kangina. Bab! Apay ngay ni Berto. Kabailan na mo't ti gumatang para kinibakot na. Ah. Kat agpada kayo mo't la iti sweldo. Kabailan mo't kumaala ka. Ay, kwa. Sana dagita, tinapatag kanya. Kuna mo. Diyan maiturad, ti gumatang itikas ta kangina. Bab! Baybayami da ah. Di ka tumutulag kadakwada. Ay, wine. Nagsweldo kam kaya mahin. At iti sweldo ba kay? Dahito laang. Nonya mayawak kang kakayamanan. Umdas mo dahita nga allowance tayo iti 15 days. Mala, idulin mo ki. Dahil ba kay? Dahil kanto makichin. Dahil tumbigan. Maritina, umayak man. Simbra kaklatan tanakalukat matiri daw yun. Ay, mare, kitaan man da ito. Kitaan. Ala, nagpintasan awalit dayta. Wan, kadwa jay bag ko ang ginatang nila kay ko. Ay na, nagmayat sika. Naglukay, ti siper na numalukatan. Ay, naimbag man. Barbaro man ang tiwalit mo, mare. Ay, no kayat mo, itid ko kan kantay daan awalit ko. Daytan, kukwam daytan. Ay, agyaman nakmanan Sakmatan ti pangpangtidam kadagiti daan agamit mo. Ay, ka talaga kasta, amaray. Mabalin ko kung mga ilako iti online daytang, masyanak magkang ka. Iso nga ala mo, kukwa mo. Ay, agyaman nakmaritina. Naimbag ka pa'y, takanayon na ka nga igatangan nila kay mo. Ngam siya, pulos. Kandi na ititid amin kanyak ti sweldo na, maray. Nabayagan akasta. Iso nga ang problema Ni, apay nga eh. Kano siya kakumpleto mo ti sweldo nila kay kung erim-rimit na kanyak. Kalpasan na may rimit na, ikakmutan iti allowance na. Ay, agpaliw ka mare. Amangan mo no da sa bali apang pangtadan nila kay mo iti sweldo na. Ha? Kas tanga-tangag paisaw? Ay, agpaliw ka mare. Kan, amangan no iso adi na ka maigatangan iti gamit mo. Taamangan mo no da sa bali nga igatgatangan na. Anya? Ay, narigat ti kasta, Brent. Ay, ala, ay, di ka pa'y lagsang sangit, amare. Palutputan pa yan na imbag di asawam. Paliiwam pa'y. Kano na panagnagam apod no ti atap ko, sakan to agsangit. Mariknak nga ti sakit ti maisukat, mare. Apay nga tano bilang lang. Katawan matiam mo kapag kurkurangak kan kwa na. Nalaingak mat ngagluto. Kanayon mat anabanglo. Kan nadalos mat ti panaglabak. Ngalala, paliiwam to pa yan na imbag di asawa, mare.
Ibagam man tagpaiso kanya. Nagpaiso nga? Maumuma ka din kanyak nga asawam. Ah! Nga mo data nga bagbagam, Mike. Sungbatam ti sa ludsud ko. Na? Maumuma kan kanyak nga asawam. Hapay ko maumakang ka ay. Kaya ayateng ka. Kap na kang nga asawa. Inso. Saan man atila pang panunutan? Amo abisyak iti trabaho. Di masangot ang babae. Maturog taki ding. Tamasapak manan ngagtrabaho intong bigat. Ada meeting medyo opisina intong bigat. Ala pa kay. Good night. Kinitak ti wallet na itay. Ngam 300 matlat karga na akwarta. Papapil mat dagi karga ti wallet na. Pudno nga tatimbaga ni Maritina kanya. Nga adda sa bali apang ipanan na iti daduma sweldo na. Tano kwenta at ti sweldo na. Kagudwa lang ang tititid na kanyak. Pangip-ipanan na ngay iti kagudwa. Apay nga imay ta dito'y mo, Alberto, lakay. Anya taramidan ta dito'y. Ditoy, sumbrek ta ditoy. Ni, pagtagilakwan mo titiril-rilo dito'y lakay. Wen, daanan tarilong bakay. Isu-asu ka tamaon. Ay, talaga? Ay na, talaga nakadungdungo kang asawa, Berto. Agyaman na ka. Ala. Mangpili ka niti kayat mo arilaw, tagatangan ta. Urean niya arilaw. Basta, kabailan ti budget Sige, agyaman na lakay. Lukatam tinsang pagkubakay. Ha? Anya day talakay. Ay, lukatam Blouse mat day toy. Wang, ginatang ko para kang ka. Ha? Saan mat nga agat brand nyo ti angot na? Sana talaga Tawag-wag. Anya? Isu nga ano sam alaban bakay. Taga wag-wag. Angam kitay, napintas day tablaws. Bagay mau. Nagpintas mo tablaws mon, mare. Kabarbaron saa. Wen mare, kabarbaro alaba. Ngamin, wag-wag day toy. Ha? Ala, ay sus, di kag badbado iti kasta, mare. Maakaran ka itang lit. Ha? Awan mo't angot na day toy mare. Awan pa'y itaang ngamin to nagbaybayagan dan tumangot mon. Napadas ko ngamin idigim mata nga kiti kastakot. Bimbang si tikilikilik. Saan mo't siguro nga amin, mare? Adala siguro dagitay na ilaok. Ngam saan nga amin? Basta, no siyak manjakon. Nadidigra akon, mare. Unay mo dadyala kay mon. Di na pa'y maiturad mo ti kumatang iti brand niyo. Manomot la ijay multi-brand niyo kakastangay. Sa nga ribo lang. Apay, sagmamano day taaya. 80 pesos ka no, mare. Ay na, una yan. Nagkirmata talaga di asawam. Uno saan? Ay, ang mga nupod no ti atap ko, maray. Andan samo sa bali nga ikat-katangan na iti brand nyo agamit. Pinalutpot kun ti asawak, mare. Awan ka no, mat babae na. Apay, aklunan na nga raw. Ha? Daya mo mga klon iti basol na. Isa paliiwa man na yung bagya asawam. Sa bali ti madlaw ko kang kuana. Imutan na kakangasawa mo. Agpada da mo ti sweldo kan nila kay ko. Nga mapay nga kasta lang ti magatang na para kan ka. Nag-take out iti pangrabyan tayo. Tapno di ka naglutaw, bakay? Ay, wen man lakay tane. Nabambanuga ka naglaba. Ay ko ibagam, no di mo kabailan, mangalata iti katulong. Ha? Apay? At daom da sa panangdan ta iti agbalin na katulong aya. Ay ada. Ay, sige mangarod lakay. Tani, nabuslon iti bano dagiti anak ta. Sukat dala, sukat. Sige, tayo bakto tayo ikit ko akasinsin ni tatang ko. Aglibak iti trabaho, tasukunak ni ikit ko. Nakalib mo ni Pare Berto iti trabaho na bakay. Wan, tamapan na kanusukunan tay agbalin a katulong da. Ha? Ay, mangalada ka no katulong da? Wan, inso. Ay,
Sana all may katulong. Nagdayta ka man, ay. Umapal ka man ako na, kaon. Nagmayat nga min tibiyag da Maritina. Nanamay, agkatulong da pa yun. Apay, di mo kabailanan tiyag trabaho dito balay, bakit? Ibaga man, di mo kabailan. Tagik kata kung iti trabaho. Ta siya langan ti para balay. Kasi ka mo tiyag trabaho para iti pagbiang tayaw. Kaya mau, Ah? Ay saan Awan mo't pagtrabaho. isungarog nga anusam ti para balay. Aganos tapay lang, bakit? Lakay. Hindi mo papalan ti nyaman na makikita mi ti kumarem. Biyag na dayta. Kasta ti kaya dang aramidan. No kasta, saan pa'y anagawid nila kay mo, Mare? Ay, saan pa'y nga rod, Mare Brinda? Madanaganak. Sapay jak makontak ti cellphone na. Amangan ki din danda ka sa napasama kiti asawak. Jak pa'y kaya ti mabalo, Mare. Sanak pa'y nakasagana. Ha? Ay na, saan mo't siguro, Mare? Addala siguro nakataktakan na. Ala, sumret ka, nante. Ay na, nabanuga ka nagbiyahe. Ay na, agyaman naktada kayon. Ay, nagdanag akiti husto, Berto. Ay, pasensya ata na eh. Awan signal ije lugar da ante. Ay, win. Isaw ni Antinilya. Ante, ni Tina. Makiinumak man, Berto. Sige, ipagpabalayo, nante. Ni, kunak man nun ni auntie nati ti ayabam. Awan ni Ante natay. Agsaki mo gayam. Iso nga ti ipag na ti inayabak. Ay, kasta aya. Ang akin lugan iti inusaryo ngay. Kay lugan ni Antinilya ah. Ha? Nagpintas mo ti lugan nan? Agbingay tayo ti trabaho, Tina. Di mo ipatrabaho abin kanyak, tabakatakon. Diyak kaya ti mabanog. Ha? Agluto lang ti aramidak. Sikat aglaba ka nagdalos. Ay, wala, ante. Basit la ti sweldo kada kayo. Iso adi kag reklamo. Apay, saan nga imbaga ti asawam kan kada ita? Ni, saan mo't, ante? Basta agluto lang, taramidak ditoy. Nakita mo, di katulong da Maritina, lakay. Why? So sila katulaw. Tadi alahas. Kan adda pa'y lugan na kunam Nakita jilugan na. Ninginain alugan day jay. Mamanumot ti kasta. Katulaw. Di alahas. Kin nagpintas ti lugan na. Wan nga rod. Haw? Kan kasla dun niya mo't ti panagsasauna. Kaslamot iso ti bus. Tadakkel ti buses na. Di mo pakibiyangan ng ida. Tanarigat ay makibibiyang. Kin di ka umapapal ka na kwada bakit? Masakit ti kabsat ni Antinilya bakit? Isa umapan mikitaan. Kuyugag, tapno ada kadwana. Anya, aglangan ka man iti trabahom? Nakalibak. Talungal daw ti live ko. Ikuyog na kayo kung makadagiti anak ta. Ang madamot klase ti inauna nga anak ta. Nalaka, na kayo latan ati mapanlakay. Ah, ay sus, nalipatak mo ti cellphone ka. Agsublita iti balay. Anya, apay, amo ni bakat mo ti password ti cellphone mo? Awan password ti cellphone ko. Anya, ay sos delikado. Sublian ta nga ron. Lakay, agap apa dagiti agasawa. Bayam ita Di ka makibibiyang ka na kwada. Nagalas na namin yun! Nabasa kami ng conversation niyo iti Ay. sa kabit mo. Antem kong kunam ng kabit mo magaya. Ay, sos. Lakay, addan samot relasyon da pari Berto kanjay katulong da. Hindi ka makibibiyang dita. Lilaw na! Umay ka dito. Ta mga numakita da kang agsirsirip dita tawa. Napananda nga rudan, Maray. Pimanaw da na iti babae na. Ala, kasano kayo nga rudan kadagiti anak yaw? Di ka kadagdarom? Saanan? Basta ito na ti pagrabangan na kadagiti anak na. Ala, jakla impagarup ama aramid ni pari Berto ti kasdyan. Nagsakit, Mare! Nagsakit!
Mala, sumrek kayo kadagit yan naktabakay. Ah, akin balay iti daytoy lakay. Nag-cute mo din abalay. Saan unay adakkel? Ngam nagmayat ti pan nakaaramid na. Balay tayaw, bakay. Ha? Ay, di nakman rabakin inso. Anya abalay tayong ibagbagam. Kaya umay, balay tayo talaga. Magustom ka di milaan. Launay Ngam, kasano anak kabalay tayo iti kastoy? Dito'y tinanapanan ti daduma aswil daw. Inlimod ko, tinaramid ka. Takayat ka surpresaan. Anyan, jaklaim pagarup lakay. Ay na, nakasingsingpot ka talaga. Sorry lakay Pinagatapan ka iti madi. Ah, Impagarup ko no da babaim apangip-ipanam iti daduma aswel daw. Ngam saan mat gayam? Sorry, no inapapalak idi ni Maritina. Gaputa ka na yun arigaluan nila kay na. Ngam timot gayam babae na abak nang ti paggap-gapuan ti regregalo na kinibakit na. Sorry alakay, no imbagbagak nga imot ka. bay-bay amon, dayta. Diya ngamin kayat ngagnanayon nga gababang tayaw. Di kayak kao, ada bukod tayo abalay. Iso ngayong karigata nga inyornongan day to'y bagay. Jack may ladawan ti kinaragsak ko iti daydagundaway manang biyana. Pimanaw kami nga rod iti pagabangan may kat nagnaad kami iti balay may. Manipod mat idin awanan da magko iti kumarek tawan matan kontak may kadakwada. Kataging gaita, kasla Jack pay lapatyan nga dan bukod mi abalay. Nagtultuloy nga rod ti kinasingpat kan kinaimpad asawak. Kat makunak ang nagasatakan kwa na, ta nakasingsingpat nga asawa, kan ama dagiti anak ko. Alakastan, ti pagayam mo, Brenda. Makunak at talaga ang nagasat ka, takas kan nila kay mo tinagbalin nga asawam. Nagagat, kan nalaing nga agigam iti kwarta. Awan pa'y bisyo na, kasta at asawa, muna panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Iso ako daw kadagiti asawa akas kanila kay mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Bagayam Brenda. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script ti Pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, iti tonggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat nga tayo basa kani drama itakat manipod, kani pagayam tayo a Carmelo. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan te pa ni Ma'am Marisa Raceles di Tabulacan, ni Ma'am Lita Custodio, ni Ma'am Violeta Esparangera, kan ni RJ Cordero. Kastoy manti ko na ni Pagayam Carmelo. Dear man ang biyanan, idiawang pay asawak na semak iti ubing. Wano dagitay teenager. Isu dati magustuak amapan ararman. Jack amo ngam naglaka amatin nagtiriknak, basta ubing abalasang. Kat aramidak ti amin akabalak, tapnaklunan na ti panagayat ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Tatang, kita nyo man no bagay kumulang to'y badaw? Ay da, unay mo day ta abis ngay mo na nakaw. Pang teenager pa'y tabadom. Agpapaubi nga ngaraw. Tainak agaram. Anya, kasta mamapanagaran. Nakasalikan kay tibunang. Apay, asino ay ati ararmag? Ni ngay pingkay nga anak ni Manang Karya. Anya, ay, naglukukan. Nagubingan day jay. 14 sa taon na. Kinsina? Ay, sumapul kay ti sa baling armag. Saan na jay minor ti edad? Apay kaya mau ti maidarom. Sino kumamangidarom kanya? Ay,
ayos laeng magkanimanang karya ti panagaram ko iti anak na. Ha? Anya kunana. Sige, armem lang ti anak ka kunana. Saan? Ang tunggal mapanak iji balay ta, na uli magnimanang karya? Sana matagtagaray? Saan aya? Silence means yes. Ha? Isu nga amaw, nga wan problema kanimanang karya, no armag ti anak na. Anya? Tata Isko, bagbagaan nyo man ni Carmelo nga anak yo. Tasardangan nan nga ar-arman di anak ko. Kwa kinapuno na karya. Kanayon ko abagbagaan ni Carmilaw. Laplap dak no kas mapan iti balayaw. Ang amaya paw, nagtangken mo ti ulo na. Ubing pay di anak ko, tata. Kinsila titawon na. Agis eskwela pay. Mabutengak ang makisarita kin ni Carmelo no umay ije balay. Tanakasalikad met ngamin iti buneng. Ang mga numabainan, kat anya pa'y taramidan na. Ikaw, bayam karya. Bagbaga aktaw dyan akaw. Agyaman naktata, numabalin, jak kumakayat adumanon iti darum-darum daytoy. Iso ang makisarita ang klaengan, iti nasaya at kada kayo. Nakasagana akmait nga aguray, no bilang laang. Oray ag taon iti-iten sa kunto ikasar ni Pingkay, tata. Urayam langan ngag-itain. Sa amon tumapan arman. Tanay, hay, apo, nakababain. Imay pa yan ang mismo dito yung balay, ti inana. Apay, kaya mau, ti may daram. Ay, sana? Nukas nga raw, sarde nga mon ngar arman ti anak ni Karya. Tay kataebam ti sapulem, tapno awan ti pakadaksam. Ala, winay, grabe mo, da kita tataw. Umapal sa ngamin, da yamanang karya abalo tinabiyag. Awang ngamin agar-aram kang kuwana. Iso nga umapal kiti, How? Carmilaw! Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, Carmelo. Mabalinta ka dito agsarita. Amo ko, ti bagam. Tayong baga ni tatang kanyak. Di nakayat apara iti anak mau. Ubing pay ngamin ti anak ko, Carmelo. Inauna akla iti may sa atawon ngam sika. Kasla anak mo di anak ko. Kun may sa, ubing unay, takin sila tawon na. Minor di edad pay laang. Winay, di kagdanag, tadya akong sarungkaran ti anak mau. Tanya kaya mau, si katermat. Pulos mo't Ure kastuya, laki kita Adamat taste ko Jak pagan ano ti bumakitay. Ni, tanangam kumamit ti panagsasaom, Carmelo. Tanay, makapasakit ka mat itirik na. Ay, ke pasensya Suray. Sige, panawang kan. Anyat gatang, Mang Carmelo. Sanak agumatang ating jana. Umay kalabuyain, ngaglala ko dito istorya. Ha? Ala ni Mang Carmelo. Mangrabak manan. Ay, kitam ka dito mata ka ading kao. Ni, apay tamatam. Ala? Apay ngay akid dayan nak, Manong. Nagpintas ka nga main. Kinapudno na. Nabayagin nga gayatak kang ka ading kao. Doon si pala tawang mo idiak. Nainlaba kang kan. Anya? Di nakman lukwon, Manong. Saman. Inuray ko lang amin na bimalasang ka. Iso nga yung limlimag ko dahil jari na. Mang Carmelo. Ay, palubusan na ko mamang yabkas iti mari-ri na kang kadyana. Ay, ayatang ka. Ikwa, awan pa'y plano ka makinubyo. Ubingak pa'y, agiskwela akpay. Kasano mga agis-eskwela ka ngay? Kaagbambantay ka mga dito istoryaw. Di ka mat agis-eskwela. Agururnong kami pa'y ngamin iti pagiskwelak, Manong. Ay, no kaya mau siyak timang paadal kang ka. Anya? Apay, anya kaya mo akursaw. Kinamaestra ko, Manong. Idi pa'y laubingak akasta tarapaap ko. Sige nga raw, agin-roll kan taon. Tasyak timang paadal kang kaway. Ha? Ay, pulito dyan Ay, ayatang ka.
No kaya na, pagadalang ka. Kit urayak ang makagraduar ka iti kuliyaw sa tantog kalay siya. Ay, kwa. Damagak pa'y kanya apong ko kan dagiti dadakkel ko anyat makunada. Saanin ang masapol at damagam ading ka? Balasang kan. Apay, manutawam, ma'am. 17. Balasang kan ay ti kas tatawam, ma'am. Ay, ulit ay. Nuaklunin na ka, pagadalang ka. Ipaay ko amin nagastos ang mag-eskwila. Ke urayak ang makaturpos ka sa kantoy kasar. Ay, kwa. Ngala, di ka apurain ngagdesisyon, why? Nagsubli no bigat, tamok ti desisyon mau. Rumarak pa'y tatang. Ha, ay papanabanin na ya. Imbagak lang arodain, asar na nga mon nga armen dyan ni Karya. Iso ay atirar mo. Inusan? Sa balay? Sinarda nga kung ti anak ni Karya. Tamok nga agimon dayay. Anya, agimon manin nga. Agimon Tati kaya anak iso termag. San nga dyan anak na? Ay, atap mo lang dayta. Nasakit latinake mau, taparitan na ka amangarem ija anak na. Ado di tati maarem. Saan la dyan anak na ti balasang dito lugar tayaw? Kahit asino manin nga itararmam. Diyak pa'y laybag baga. Tamangan numasukal. Secret pa'y lang tatang. Ada manan dyan Kwa. Imbagak kadananang kantatang ko ti singasing mo. Kan uray ni apong ko. Ngam di damot kayat. Aklonin na kaunta ilimod dati relasyon da. Apay, saan mabalin nga inton makagradwara ko ni Tikuleyo sa kanto aklunan, Mang Carmelo? Ha? Ubingak pa'y ngamin. Mabaling makiday. Ang di ka nga rin nagpapaaram iti sa bali, ha? Uwan manong, basta pagadalan na ka. Sige, tulagan taday na, dyan na. Pagadalan ka, hindi ka nagpapaaram iti sa bali, why? Uwan, Mang Carmelo. Kang, ayan tayong paduling ko akwarta kada kayaw. Ay, apay aya, Hala, umantada pang usarap. pangusaram. Pagbayad ni Jana, iti tuition na. Ay, aday taka manin ako nak. May ibusan ti urnong mau nga karkarpintiraw. Gapu iti day dyan. Tulunga ka makaiskwila. Tapno yung ton agasawa ka main, adan na talgad at trabaho na. Apay, masigurado maya nga iso ti makagasat mau. Una, Apay, unubiya mo na ya. sampay. Taurayak ang makaturpos iti kuliyaw. Tay sunto ka no, ti panangaklon na kanyak. Ay na, kasano nga ro na makasigurado ka ngay. Laglagi pa, ubeng ken na pintas ni Jana. Mabaintay dyan mang loko kanya. Tadon ti utang na naimbag anakam kanyak, tatang. Ay, apay nga bain, naisem ka iti ubing aya. Dagita ka teenager ang tingkararman. Dagita agtawon kuma iti nasrok abayin ti termem. Wano dagita agtawon iti 30. Tanay, nasurok meten at 30 ti tawon mau. Basta yag yun ti urnong kaw. Tanay, aguro-uray ni Jana iti ilay. Pudno aya nga agar-aram ni Carmelo kin ni Jana kabagays. Ay, wan ka bagays. Ison sapay ka no timang papaadal kan kwa na. Wan, apaw, naibos nga rodan tayong padulin na kwarta na kanyak. Isaw ti papapanan ti sweldo na nga karkarpintiraw. Kano di pa'y makagatangan iti si daan, Mike? Kahit saan nan sapay mo't anubya. Apay ngay agas-gastusan na. Kasjay ti kayat nakabagis. Natangkan ti ulo na. Masigurado na nga raud nga aklonan to ni Jana. Siyempre, napintas ti panakilangan ni Jana kenkwana tada kasapulan na kenkwana. Kasta ti kanayon ko nga ibagay di ka nakam kabagis. Hanggang may talaga natangkan ti ulo na. Aw, agto'y ti kwartam Jana. Agyaman nak, Mang Carmelo. Nagsweldo kan? Why,
Sinabado ang agswil daw. Sikat ipapapanan ti swil daw. Pati tayo ur-urno ngagapag negosyo. Intag ko aming kang kan. Saan na bale? Tanong makaturpusak. Agbayad akto, manong. Ti ayat mo, ti kayak ko nga ibayab mo kanyak aday. Carmelo, Barok! Agmerienda ka pa Ay, agyaman na kapaw. Magyaman na kiti adwa tulong mo, Barok, wan. No, sana gapukan ka. Sana makaadal to apo ko. Ah, awan anyaman na apaw. At da nga mintulagam, may kanidyan, ha? Tulagan nyo nga. Di mo ibaga, manong. Ay, kwang, tulagan may, saya atan na ti agadal. Ang mapayatol-tulungan to apo ko. Ah, Nabayagan na yang agbarkada kayo. Ay, wala pong. Idi pa'y laang Nasingpot ni Mang Carmelo. Iso tultulungan nak, tamasyan unay kanya. Ay, mayat nga raw. Agyaman akmanon, Barok. Nay, apay adi ka dimar ay iti graduation ni Jana. ha? Graduation? Kunayon, tay? Nay, apay di mo amaw. Kaano ita ti graduation ni Jana? Di mo't sika tinang tulong kun kwa na. Sika kumaa ti kang runaan nga audience na iti panaggraduar na. Ha? Kwang, kaya nala siguro sorpresahan ni Jana, antay. Kasta nga tangag paisaw. Lay, si Kamagayam Carmelo, Barok. Sumra ka. Agyaman na kapaw. Apay, umay mo ka di mananig ka ni talawan sa apo ko. Nakalpas mo taniti pa nagadal na. Umay ko la sarong karan, king kablawan, iti pa nagturpos nan. Adda ni Jana. Ayawan, Barok. Nagawid day ti lugar ti ama na. Sino kunti na itayagsapa? Anya, kakano nga nagsublay? Ay, yakamaw, tadi na matimbagan no kaano subli na. Ay, kastaya. Sige nga roda paw. Pumanawa mo ilaan. Umayak taunod da ni Jana. Kahit nakontak mo ni Jana, Sang nga raw? Dagulit kayo nga. Neka di ka gunget Kanyat pagungtam ngay. Kasanaw, dagulit kayo. Damag kaya damag. Ingka manen suknalan ije balay ni apong na Amang nga raw. Sumanubliak ijay. Ni mawan lata. Anya? Nay, si Kamat Carmelo, Barok. Sumra ka. Agyaman na kapaw. Adda ni Jana. Ay na, apay di na imbaka dati pa nag-abroad na naya. Anya? Kano nag-abroadan? Nay? Apay nga, di na yung bagbaga nga kabrugaya, may. Apay nga, intarayan na. Apay daw tang nakan kaya. Singiremon tayo tultulong mo kang kuwana. Ikwa. Ay di ka madanagan, bayadan ng tumitlaang Bayam tanumawag, ipalagip ko ti utang nakan ka. Ikwa, pakibagayo man, tawagan na. Kakayak ko ang makasarita. Marigla daw, Barok. Ibagak to day takan kuwana. Ayawanon, panagkunak na may saan jay anak mo kabagays. Basol na betlang Bagbagak mata kanayon nga mawandeng-denggen na. Anya nga ita. Sumanubli ka numag, ije balay da apong ni Jana. Huwag nga rod. Ibagbagada pa yan nga armen na apong ni Jana. Tadandan ni minala mamapanijay. Ay, kaasimot jay ka anakak. Nayaw awanon jay kwarta na. Si Kamanan, Carmelo, sumra ka. Imbagayo ka ni Jana tibiling ko, ano saan? Awan, imbaga ko. Imbagak nga wagan na ka. Awan mo awag na? Nabayag mo urayag? Di yun sa amin bagbaga? Imbagak, iso na lang, tadi na kayat. Anya, ay, sana mabalin Hindi po kayo tinapanan namin na sapul ka, pati urnong ka.
Naibos gabukang ko, ana? Nagsasaritaan men, kadagiti dadakkel ni Jana ti may papaniti dayta barok. Nakunada, anak kasagana damang bayad iti pinagadal ni Jana. Basta, tinaganda ka no iti binulan. Sana mabalain. Noon niya ginagtulagan mi ni Jana kay sumatungpal. Tulagan nyo nga. Apa man na makaturpos iti panagadal na kay aklunan na ti ayat ko nga idadatong kaw. Kagkasar ka na eh. Ha? Na, adaya kasta tulagan nyo. Adda, inlimab milaan. Adaya nagpinirmaan nyo, barok. Ha? Ay, awan tulagan mi nga ron. Ay na, pasensyakan barok. Ngam kadagituyan na panawan. Kasapulan ti kasuratan na pamanagnak. Nang runa no may papaniti kwarta. Tanay nalakatag parboy ti sarita. Na? Tasakpay kiti pagbalin ninyo olbudan. Nagparparbuak iti sarita. Sana kasta, ngami baga Ay, basta nun niya tulagan mi kanjana. Isuk maaramaid. Ipagayo, day takang kwa na. Ay, sana mabalinti kasta eh. Dakil ti habol ko kanijana ha. Tada tulagan mi tatang. Ay, awanan ni Jana diti lugar tayo. At dan iji abroad. Kaya nakunada ma't abayadan dati kwartam. Tinaganda ka no iti binulan. Manjak! Ni Jana ti payat ti amin. Ti ayat ni Jana tatang. Awat mo ti jaya da. Abayadan da iti binulan ti kwartam, Carmelo. Tauray anyat ar-aramidam. Awan kamat mo. Tawan mo't nagpinirmaan yung akasuratan. Nagsakit ti naramid day ti Jana. Ay, pinangnamnaman akit iti awanain. Ala, aklo naman tigasat mo kaanakan. Saan siguro ani dyan at talaga para ka? Ubing tumay tingkar armain. Anya nga ita. Ay, tatang. Jay katawan nam ti armain. Wan, ado ti irito mikin ka no kayat mo kaanakan. Wow! Jak kayatin ti agayat antay. Manjakaw? Natitikrahon? Gapo itikas dyan na pasamak na bayag sa akto na kinubya manan. Tati amok, jakon agayat pay. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, ininot matlaan na lipatak ni Jana, kat nakasirpatak manan iti babae, nga inayat ko, kat iso ting kasar ko. Binayadan nga rod ni Jana ti kwartak, kat iso tinaramat ko nang ikasar iti asawak. Adamot tan upat nga anak me, kat naragsak kami nga agdandan na iti asawak. Alakastan, to'y pagayam mo, Carmelo. Tay kunada nga rudan, pasot amin na ayat ti paet, saam kan ragsak. Ngam saan ngagnanayon apait, wano ladingit tilak amam. Dumtang tulat tamo tay tiyempo asikatay agragsak, kat napasamak kan kadayta. Nasukatan iti ragsak ti ladingit napasaram. Ala papagayam ditan, tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Carmelo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, ti pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagnina iti tunggal maysa.